uko wakatibvunze mubvunzo yowe ngenyaya yamanjinga. Wakabvunza uchiti uchazviziya chekutanga manjinga makusenzi kaakaita kungonona kwomunhu pai mubvunzo aiwa ndinobhuyiwe zvepana ndizvo zvezvo ndozvawakandikaizira pana ambva kwaziya imimi reketai zvenyu zvamambo tinozviziya isu tisatorerunzira mambo isusu tozviziya usatya ngekuti dai pamba dzako nedzimweni wotobhuye zvekwamutape mutape une zvake zvaachada kuzoreketa inini handireketa ngoti uyu ndiye une ndapewo mwana une ndaa naye aipa manjinga achireketa kuti inini chiripo ngechakati ngechakati ndiri muridzo yenyaya kumirira kuzwa vana mwanawo wakati ndichiri kurwara eya uchiri kuchekwa chekwe chaya chakwe nokonda uchiyaurika uchiri kuchekwa chekwe uchiri kurwara machoya chichi kuchekwa ndaure marwarire wakati ndichiri kurwara ndakati ndichikurwara kurwara kwendiri kuita taende kunganga zvakazai kuti zvishando zvese zvawakaitwa nemaigurari panode kuti hai mweya uri pana maiguru ufembwe ndo uchadini uchapedza zveshe saka maiguru anga asikauyi baba cho ndo aidini aiuya ndo pakazoti baba amanjinga anomirira anopinda sei mubhokisi asiro muridzi wei wenyaya panoti ana apingudzani ndo pakasarire nyaya yacho. Mwamuna wacho aripo usasiya pa mwamuna wacho aripo angati mwamuna wacho nganga aripo ndo chandishamisa manje ngechekuti mira baba auya manje ndo pandati vanozozvikona here kuzvipingura pamusoro chirapa ndinongana bvunzo ndidairira apapa ndipungadaira isusu taida kudai imimi musaroti anozozvikona here mambo imimi chipaiwa manjinga handiti ava vatotaura kuti ndichiri kurwara hezvo amanjinga munoti kuti musamuridze boko anhu achitaura tima yangu pera munodaro mweshe muri ana imimi mochipa amanjinga mwazvizwa here zviri kutaurwa zviya patakasiidzana paya uyu uchiri kundorwara kuti handipadi kutsvakiwa nyamusoro unofemba ndo zvega zvinodiwa mubvunzo wendikatotanga kutobvunza sati tasvika ikweyo ngewekuti iwo masiyatsva wechione mhuri yako yakaita mupanga yaya kudai unozviona sei pasina umurudze musoro paunonga uchiita mutape hapana kusimudza musoro kunyika ino nokuti izvozvi kunditaura nhoroondo yakaite murooro wangu kuna mai vangu inini yotondirwadza zvokuti izvozvi asi kutombomhoresana kutoonana pana nemwana wakazvarika iyo anotombomuziva nokuti iyo zvino wakati inini akadzi anga ari 2 ndi akauraya mai yangu inini 2001 saka namanje izvozvi ndikurwadziwa. Mukadzi wako iwo mai yangu ina akandizvara akauya muroora kuti izoka akadzi ako ari 2 uyai kuno kumba kwangu tobva taendeyo neakadzi angu inini ngazondoziva kuti akadzi ako ari 2 ando akauraya mai yako tambudzai muleyo sigauke kati shuwa urekete kudaro ndiani uyu muroora uri uyo mukuru wacho uyo mukuru ngo kuti mukuru yamanjinga kali mukunda mukakwazi manjenga ngati shamwa zoshiwa here izita rama yangu charicho iri rama yangu ndoriziya ma ndakadombosumuka ngati ndarwadziwa akadzi anga akada kutomubatira ipapo kazi nofunga regerai rongafanika dhimoni zita rama yangu iri harisiro iyi ndobva asi yakadaro saka namanje ndotorwadziwa stere saka inini ndiri kuti izvoka ndakataura mwana wangu shamwari tiri kudiwe kudare musa wa 25 ngazi dare hakuna musa wa 7 ngazi dare hakuna ngazi musa wa 1 ndobva ndachaya foni mwana wangu anga ndidaira wakandidaira akati izvoka baba ndazizwa ngati uchauya ndoti mangwana wacho nhasi hakuna munhu saka ini zoto ndikuwadzawo kuti sezvo ndisikatauri nemuroora nezvaakandiitira nokunana atete angu anombotaura kuti sori ndakakanganisa hakuna
ndakutokwanisa eye uri mwana wakazvarwa tomuzivi ngati saka musha unofunga watawo kwa Manjenga uso kwa Masiatswa hatambosvikipo. Saka iyo zvino mambo ndoti mutondibatsirawo kuti ndikaitawo sei nenyaya yakadai ngeiyi kana asvika pamba nemwana wangu wotovharirwa ipona iyi ndomuti ite uya kunopona zvakadai kwamambo unokoti alright ndichasvika mangwana acho hakuna. Saka mambo ndapererwa. Akavuka ine makwai zobereke zvimwe Mandari kubvunza Masiatswa. ngomera ivo Mukadzi uri kupuya Uri pamba kwenyu ere? uyu vese Saka muchita muone sei mutadze kumuona sei ari kwenyu? anataura iwa mashoka akandiwadza inini kuti akadzi anga ari tunda akaura ichi mai yangu inini akadzi angu ari tu mwana wenyu waireketa izvozvo mururo iyeyo waizoti akadzi ari manje abangu ndakadzi tu inini ana mazvarira akwe ndo aizwi ndo akauraya mai enyu ndizvo ka akadzi auyu akadzi angu akauraya ndo zvirikutaura izvozvo saka ndo pakandirwadza ipapo yese yakazoitika iyi iri kutaurwa panapa yekurumbirana iyi yatotanga akadzi angada kutomubatira nono siyana nazvo ndokumbira kuboreketa ngoti vari kureketa ngvari veshe ngava vari kureketa ndokumbira izwa iwe kusaya uno kuita utongo wako kudari tinokupe nguva yakwana tinokupa you are free to talk at any time pane zvetinonga teimboita farifari wapazwa usarumba maningi kuda kureketa handikomi kusvika. Saka mwana wako harichazivi kuti ndomurera pari kana kudii hasi utomboyo kumusha. Saka ngekuti mambo ndibatsiriyo maybe ndiye ari kudhisaidha kuvhara kuti asauya kwendiri kuonana baba. Saka Bandari pano ndaikumbira kuti mai kana munhu atireketa amusimudzi boko kusvikira munhu wacho apedza mozokombwa ndimambo kuti tireketai. Saka mambo ndombomira ipapo kuti izvori saka ndakupinda hangu mudariro sezvo ndiri baba kuti mwana wangu ukuramba kuti uya mwana pane nyaya yakadai namanje iri kwabahamire nyaya yakadai iyo kusvika yasvika panapa mwana anga uyu ndakazoita kumbomuchovha kuzosvika kubata polisi ngazi musachaya muchaya siti akamubata kamuchaya nemuning'ina usina kuuya kusvika tamutora kuuya naye uni echingorambire musamuchaya chaya madhimoni wakaita mutomshando wakashandwa saka ngapedzi nguva zinomuchaya anoda kubikirwa mwana wawo wakatoshaishwa kudhaya unoda kurutsisa zvendikataura panapa ndichione nyaya ine yamadhodha aripo ari kutaura asi ndinoona kuti manjinga kuti usi mukati mwayo nyarara simangu kuti usi mukati mwayo nyarara mesa nguva yayo yekuti mudini yekuti yosvika yakuti vana ava vakuti vataurwe ngezvavo munoizwa here kuti yabarira mwese muri yaidi ndopandaida kuenda Mutape waide kuenda wachiti chii inini ndaide zviri kwaMasiatswa inini handizvizivi kuti kune zvinonga zvichinesa zvovobhuya zvamai yatosiyana neyataitonga pano kwemazuva eshe. Uyu ndakamubvunza agume kumbatso kwangu eiti munodiwe kwaMutape ndochoti ndinodirwei kaswi munozozvizwire uyu ngounoushe mbudzi saka unoushe mombe angaitawo kuzwi haipi iwoti inini handizvizivi kuti zvashata unouya zvoibhuya kuti ana baba wetu nembamba dzakati kune usina mbamba here yatakadai zvino mumamuzi mwedu ya manjinga uri kuita inozvi self defense kuti orumba akaita mushwete zvinotonga kuti naye unotorwarawo unoda kutorapiswa ngouyu unouya aibhuye kuti hai baba we mwana wenyu wopenga hakuna mupengo hakuna muroi unohamba masikati akaita mushwete
Mwatinoziya mupengo. Mwatotange kuda kuchiti mutange kupingudzana pa ndati iwe nyarara ndikati simangonyarara mwazizwa ndambozvireketa because imwe munonga mwototanga kuti chori handiti wamurudzawo maoko iwe unongoti wareketa ndoda kuzwa kuti wareketa mari kupingura isusu hatina chori mwazwa yakureketa akurekete nyaya yakaperera apo uyo yachiremba wakataurwa pyawo kuti Manjinga wazvizwa ere nofunga headman ingari kwawo Mandeka akazi Manjinga wazwa ere kuti svakitasana newe ende kanyi wogare pashi uone chakaita kuti mwana adaro ndochioreketa kunyamashi Andiendi kanyi ndinoda mukwambo yakabundare muno kaende koshande hausi kurye mare yemwana waso yes hausi kurya yakauya mudarumu akataurirwa Manjinga pane mukadzi womunhu unoshandwa mumwe nocho pasina ya ini ndinofunga kuona kwendiri kuita amanjinga ichokwadi chekuti kana mukwambo aona mukadzi wake aite dambudziko ndiye unotora nenhando kuenda nayo. Saka zviri kuita manje ngezvekuti mwana waMasiatsva wototiza nemwana waManjinga unofanira kuendeswe kupi kunhando. Saka vari kuti avatodi kuti zvozoshandwa mwana wenyu imwimwi nemukwambo wenyu haadi kuti zvotoshanda. Saka veitiza saka mwana dambudziko manje noti mamba atobatsira mukwambo ndiani pamusoro Chiara pamusoro Chiara vana baba vevana ava tinoziya zveshuwa tiri ana baba takabare mhuri idzi asi hadzakabarwa mhuri imwe ngaimwe ine dzinza rayo. Uyu ngowekwaSimango uyo ngowekwaManjinga. Saka wekwaManjinga tiri kuona andori nezvinomuremera kubvire kuna baba kuende kune mwana. Hatizivi kuti mwana uyo zvese zvaanonyeperwa wakazvione kupi. Hatingati wakazvione kwaSimango, tinoti wakazvione kwaManjinga. So mwana uyo ndiye wakatanga kuroorwa kwozoteere uyu. Handiti mwana uyo ndiye waiitira zvegodo kuitira uyu. Ndiyezve une nhoroondo yataizwe kuti wairumbirire uyu wakwe ari masikati machena. Chiro chinotyisa mukati mwenyika, chinotyisa, akashama. Nhasi uno mwamuna wakwe haachauyi padare. Ngei? Ngekuti wakapedzerwa. Baba voya uende kozvitsigira kuti zvakanaka. Vonzenga vechitaura kuti uyu mukwambo ndiye inini andingasweri ndichiri uyu ndiye unofanira kudaidze mwana wake. Of course unodaidze mwana wakwe, asi mwana wakwe haachabatiki. Ngei asikachabatiki? Uri mukati mwemusha wekwaManjinga. Saka isusu toona ngemadziso edu tinoti mwana wavo wakazwii? Mwana wangu eya, asi waende kogara mukati mwemusha wemunhu. Ndinoti mwana wangu wakazwii? Hino akaryiswa ndechidini? Uyezve zvomuri kureketa sekuru. Nyaya iri apa ngeyekuti dai kuri kuti nyamashi uwo warumwa ngenyoka uwo Manjinga, warumwa ngenyoka, hauendi ere komurapisa? Namasi uno warumwa ngenyoka, hauendi ere komurapisa? Ari pambatso pangu. Akarumwa ari kwaMasiatsva, Masiatsva ngounoende korapisa. Vachitaura diskasa nyaya mudare kudai tinobvumirwa here pamutemo kuti munhu unotepa mazwi ano? Ndiani unotepa? Mai avo foni iri kuitei iri kupfanywa ichitepa vanhu vakitaura. Ngavaregere, vatatendere kutepa ngaava chete. Saka tinoda kuzwa kuti mazwi ano ari akuendepi nawo. Taurapo foni. Kutepa. Foni
foni. Uwe foni. Uwe foni. Ndokumbali mambo sita. Uwe foni chete. Kazima. Ungati uri kutongwa ino uri kuvhure foni wechioni foni ino uri kutongwa uri mudare ungazviite mwameja swit Musika mwanangu ka uri kusvipisa baba ako apinde maproblemu ngendaa yako. Iwe unofana kuite mwana wakabaka. Baba achakorokori maya ngendaa yako. Up and down, up and down. Au wakungurike baba. shaira chinonga risati rabuda Uri kudotore audio mudare kwa mambo. Au ziyatanda imwene dai mambo angakudokutosera. Une mbudzi ere apa? Amuna audio ndokumbali vavhure muningiro. Waifanyire. Pamsori ingonyama. Ndokutoshaisha sinokumbali mpuvhure mkombo Pamsori ingonyama. vana vakangati foni Pamsori ingonyama. Zatai kumbira ngoti sarashike gwara redu panapa. Uri kusecha uko. Ngatiende mberi nenyaya iyi. Zatai kumbira ndofunga pane wanga wachibvunza mwana mapedza iri kubvunza munyama. ndakandati inini angarumwa ngenyoka iwo wanga wati ngatiemere mukwambo auye kwendiri handiti ndozvaanga wareketa handiti ndochochiti eya unoti ngatiemere mukwambo ngeurwere huri kuitike paakarorwa vari vairi ava uwo angarumwa ngenyoka mwana wakowo aurapisi here woti iwe unofanira kurapwa ngeuwo ino unotsvakenyi pano nasi panapa Ndinasagara baba amanjinga isabadayo amuna wamwe akatipeta ere akadai unotsvakenyi pano namasi kuti usikazi kuve kudo kurapise urwere hwemukati mwamasere hausi kuzviona here ngedare iwowo kuti kai mukadzi wako unorwara mwana wako unorwara amanjinga chetinokumbira mobva panapa motore mukundo wenyu moende koshande mwana wenyu mwashande mwana wenyu mwaona kuti zvapera mozodaidzo mukwama muchamuda usikana hwako muchahuda kuti hurambe huripo pamba penyu ngaambopetuka dai masiyatswa anozizwa ngaambopetuka amboende kopedze usikana hwekubikirwa ngeuhu ari kumba kwauyu mukwambo mwana wako asisiri mwana wako pane zvino wamwana wamanjinga hatidi kuzwa kuti mwana wako waendei asi kuti akabikirwa aiwa zvinhu zvetoda kuona ndizvo siyai the taste of the pudding is in the eating etinotizvo ngaaendeyo kuti tione pezviri chaipo chaipo mwapedza mozodaidzo mukwambo kuti chiuya tichihamba pamwepo ati nyaya inei takaitonga muno majikisoni manjini takaitonga muno kwenguva yakareba uyu weibawasiye kuti wakapedze 5 kilometers eirumbirira uyu akashama unoda kuti mukwambo ashume zvinopfuure zvakadarozvo ushume kuti aiwa uyu wakauye kwendiri eibhuya kuti baba we uyai uno anditi ndochomubvunza kuti kunei anditi akati munozozvizwawo iwe waimbofanira kuuya eibhuye zvaakaona chishamiso ndiani nyaya iyi amanjinga kuti izouya munomu sakangana kuti maidaidzwa kwabamhamire ndinonyepa here yes musambotaura kuti makadaidzwa kwamambo kwabamhamire imwe ngendaa yeurwere hune mwana wenyu mwechirekere kuuya imini kuzouya kwenyu panapa indaa yachisu tirudareni nyara ndipedze nyarandipedze ndiri kutaura ndiyo akazoti dare rati imwa mambo amumuziere musikana unombogara mubhuku raanhu akati mamusikana chifonera musikana
Ndikafona pana. Akati unofana kuti ubate mbudziyo no pamusikana. Ndokuti muzouya pana. Makatotaurwa denda remwana kubvire kwa baba mimi chirekere kuuya. Mwede kutanga kuti mkwamba wakati kube mwakadai tiro mudare. Baba amanjinga andizopi. Ndaida kudai zikwe denda remwana ndi mambo ere kana kuti waifana kundironzera mukwambo. Haana kusvika ere watumwa ni mambo ari. Is why direction yata kutoenda yekuti what chiri kurwara takuenda go away from the point. Mapazwa. What ndichiri kurwara. Mapazwa. Ngenyaya yemwana wenyu amanjinga. Mapazwa. Kubvira pakumurumbirira kwaakaita 5 kilometers akashama kurumbirira kuti amumbovhunduki ndizvo zvega ngekuti ngatinase kumbozwa kuti mwana wangu zvanga zvambodini. Unoda kuti kayamire kumire murandu auvhunduki ngei zvakadaro. Mwana wangu wambobatana nei waifana kutanga kuvhuruka ndini ere kana kuti muri chiri futi pamunda amanjinga akachati ndode murandu pakauya chiremba wakaramba nekuti handiendi kozwapo haasi kuramba ndopafanira nakaramba kuti murandu wasati asvika wakaenda kozwa pera wende nakaramba kuti pane n'anga handiendi mwana wamasiyatsva asi wakaenda kozwa akataurirwa zveshe. Asi wewe chinomboite kuti urambe kurapise mwana wowo chii manje? Enene amanjinga ndaida kudaira angu pababa vangu zvaanoti hai mukwambo waifanira kudana akauya baba hapachina nharo dzomuchaita ngokuti hai mukaona yatova mudare kudai iyo makatobvei mukakorerana. Ndo pandaida kudaira kuti chitoitai kuti mubatsirwe ndi mambo mwamwa uya. Ngoda ndini namanjinga ndaidai mwana wangu mwatozwa kuti babake mukwambo wangu mwatozwa kuti babake ari kutomukorera handitika hino tese tata mudambudziko tese mambo motibatsira senge mwana wawo kuti auye tione korapisa mwana wawo titeshe nemukwambo ngokuti ayanoda kutorapisa asi uri kutotizawo mwana wawo imwimwi na amwe mwana baba mweshe mwatomukorera mukwambo saka moda kuona kuti mobatana sei mwabatana imwe mochiona korapise mwana wawo pamasiyatsva mukomana nemwana wawo amanjinga eshe ana atarwere. Saka mwaita kuti mambo tibatsire kuti tounza sei mwana uyu tichiona kuhambisa nyaya iyi. Ndipo paya pemuri kubhuya kuti hai haana kuuya nenhando angauye nenhando iye asi chiri munhu mukwambo wenyu. Chinoita kuti asauya chikonzero chikuru zviri pana uyu ndo zvinomudzinga. Aida unoti oda kupinda mubozo iwe uri anani wodzingwa ngori zvakabuda saka ngati amanjinga obva pano anotore mukunda wawo oende kozwa kuti chinonese mwana wawo chii kuti iri mhepo kana kuti pana wakafa odzizwira oshanda apedze kushanda ozodaidzo mukwambo kuti techosukurudza kuti tizoti zvakapera iyi. Masiyatsva ndinombobvunza mubvunzo wakapata wazwa ndoda kubvunza mubvunzo wakapata ndoda kuzwa kuti pakabereke meoni mwana mukadzi womusakazi wako wakaberekera pamba pako here? Akaberekerwa mutare ndakaberekere kuchina ndiri kubvunza ate zvarapa aiwa ini ndakaberekere bechina iye vari kutipa mutare ndakaberekere bechina wokutanga ndini ndiri kubvunza Masiyatsva unongopinda pakuti chii anobvunzwa baba handisi kubvunza iwe akaberekere mwana wekutanga pamuzi penyu ndati pamutare wokutanga pamutare oti kubhechina ndaiti munhu kubvunza uyu zvamwata wapindura zvisizvo ndiri kubvunza Masiyatsva pamusoro dai nyaya tingatore nguva yakareba maningi iyi nyaya iyi yakatongo kudhara
chaite kuti masamoni azopuwa azosaina nyaya ngayambosarire pakuti kudini chete andazwiyani mwana wako ya ava wene mwana wako vasiye mwanange ava anditika ndopaidiwo way forward kuti mwana wawa tomubata sei kuti auye aende nenhando iyi tichione kuti nhando yende mberi kuri mwana wacho iyo mwamuna vari kunetsa ngepekuchiti wawa maita akuonesa kuti paane mabhiriki unongoti alright baba ndaziswa zero achaiphone ndio toenda unotoenda watane gore asikauyi adarizwa izvi tinozvizwisisa kuti through investigations panyaya dzinonga dzakadai toziva most of the time mwana wako uyu unonga ari kwamanjinga nomukadzi wako unondizwisisa handisi kureketa newe ndiri kureketa namasiya unondoite zvinoite mwana wako kuti kai ndeireketa nemunhu iwodaira wandizwa zvakanaka through investigation handinataura kuti inini ndiri mambo musikana ndimambo munozviziva tinobvunza kuti pakambomira sei zvinomboite mafambirei unondizwa zvakanaka most of the time unonga ari kwawe ndiye custodian wemwana wako ndiri kutaura namanjinga bvunzai inini pamusoro kuti munofunda wange zvinova zvamboitika pana uya waiti kwai unouya nemotikari dhirivhari nezvitunhu achititiza baba amayo niya mwana wacho umbori kuri wapa dzimweni uri kuamerica kana kuti uri kupi uri pamutare baba ndaifunga kuti pamwe uri kusouth africa kuya kwaaitamboreketaokwaizotorera anhu mukana mbuya mwakamborye shuga here ichatange kubuda zviya inotapira yaitapira maningi inotapira ino akatanga kutapirirwa ngerimwe racho akazoita zvoungati haichanasi kutapira zvakanaka ino akanyasai kuzoona akasai kuramiswa zvitapire zveshe ngaramba ndichienderera inini maonero angu ngekuti mwana waMasiyatsva mukwambo wamanjinga naasimango haagoni kuuye mudare ngekuti munhu wakabatwa kare. Saka isusu sedare ngatipe mukunda wamanjinga nababa akwe ngekuti ndiwo anoziye kune mukwambo, ndiwo anorya nemukwambo. Mope date redare kuti musi wakati mwana wamanjinga nemamanjinga tode mukwambo wenyu, ngekuti ndimwi mune mvumo yekudaidze mukwambo wenyu pese, ndimwi mune mvumo yekutaura nemukwambo wenyu pese. Simango mukwambo haamuzi, mukunda wa Simango mukwambo murume wako haamuzi, unondoite ekudongorera kuzwa kuti uri kwamaikuru. Mazwa baba achitaura kuti kwazi mwanawo haamuzi. Azvinene kuti zvakaite mhatso iri apa iyi neiyi, apa ndo panogara baba, apa ndo panogara muroora. Muroora wakatakure nhumbu yakwe kubudikidze kubve mune mwamuna wakwe, kwakuende kobare mwana wakwe wapo asingatekesani nani nababa. Saka baba dai chinyaone mwana achifamba apa unoti handimuzivi ngekuti havatekesani, havazi kushuma. Saka ivo munotaura kuti kai muroi wakapewo kuti azoite uroi hwakwe mwamuna wacho hamira isekuru mubvunzo wakabvunze mubvunzo akapata iri asiri mwamuna wacho, asi ngekuti mwamuna wacho wakatoteiwa wamunhu akaiswe uri pasiperiya. Saka riya iro rero ndi baba nemwana wawo. Saka dai mwanyamboti uyu ngauye nemwana wakwe panapa, auyi naye ngekuti mwana unogare kwamanjingo. Saka isusu ngatikohomedze amanjinga nemukunda wawo kuti tirude mukwambo wenyu musi wakati. Musabata anhu awa airi apo pamusoro abandisi taide kudai apapo amanjinga pamusoro
taida kuti zvakadaro manje imi mamanjinga mukapaka proposal date panapa tichataurwa pano nasi mukorere kuzouya chifu Mutema une simba rokuti ndinokumbirayo chifu Musikana uise zvikomana pamanjinga ngoti manjinga haasi uri kusvise dare rangu ane simba chifu Mutema ndakuzvanga vakamuzema aikumbirawo tingaita ngatei tingasezimvu basa takataka basa baba pane usikaoni nemwana wakwe unozonogare kwazviri ipaye baba acho anozviziva kuti anodingo ari yani nomukwambo wawo atore mwana waende kuri nemwana wawo uzoona kuti azoona mwana wacho azouya ozoona kochooti kugadzirisana nyaya ino ngoti nyaya yekukala mwakaida zina avakona kuti akazoti baba nanga pamutara apa ngasakuye kuona mukadzi wakwe ngapuwe baba acho nani nemwana wawo mukunda wawo woenda naye ndo anoziva ndo anorya vechijire aiwa izwai ngatiite the other way round ndinogona ndichiti nyaya ineyi inganetsa mwazizwa Simango wasaa kuti pray yawo iyi vaende nayo vaende koorya kupedzisana nayo nyama yavo nyama yavo vachienda nayo mira izwe zvendikutaurira enda yekuti unovhunduka mahara ndati wasaa kuti uyu is a victim already munhu wanga utoryiwa wazizwa chivapa masiyatsva asi zvagara pambatso pakwe ngaishoende kogare kwamanjinga eipere kuryiwa musambo inivhesa zvendiri kumutaura mwazizwa yatopera kama kuti mambo wagura mutari kudiscussing nyarara yatopera musati aaba weide weoneni kubate mbavha zviya tumire mbavha imweni mwapazwa ndiri kuti inini very easy iwewe shinga wechiende kogare kwamanjinga unondizwa here urikuona ere zviripo pakati pemagariro akaita magariro akaita pfungwa yemunhu yakamira sei yamanjinga tingareketa eya katika tatoise munhu muchimbonzo shoko ramwareketa inga rakanaka kuti hai amanjinga nemwana wenyu tinomuda pano nemukwambo wenyu zuva rakati amanjinga nemwana wawo chimbopaiwo mayava nyaya inoitika ndokutanga kutanga pareketwa pataurwa ndimai ako kuti pai n'anga yakautaure kuti pahai yakambotaure kuri n'anga yataure kuti pamhiri penyu mai mudoko shandirwe kunhu yakataure kuri usabvunza unotaura nedare aiwa ndotaura iyo ngondovataure pai n'anga vane n'anga iri yavakazwa mai ava kuti hai mai mimi chiro chiri pamhiri penyu tingavhuririra apa ngatiende koshandwa ngatichishandwa nono kubvapo makazviswire kun'anga iri sesanditi kutaurira anza iripo wazizwa takandozoenda zvedu kun'anga kuti endai mwozwisisa uyai mufume fume asi anza yanga iripo ungaone munhu eirumbirira masikati machena ari mukume asikazi kusimira 5 kilometers apadi evidence kapapo the evidence is there yekuti wakarumbirira masikati machena usikazi kupfeka waimboda kudini saka unode umbowo hwenyu pamusoro pezvo pakataurwa pai kuzi wakaona mai ava ndichirumbirira ndiani n'anga yakati chii yanga yakati mai ava imhepo avana vanga vasina kukumura mai ava ndozvakataure n'anga yeo mai ava imhepo ndopa ndakataura ndode exhibit yemunhu wakandiona ndechirumba ndakashama
anditi nyanga yoti pai mai ava imhepo yavanga vanayo asi vana vasina kushama ati nyamusho uno mai ava vanoziva chikwereti chavanoita chavakaita nemurume wavo kuti azooni kuti arambire kwamutara ndi wava madzimai ava haakabve kudare haasi kubvise mbudzi 5 here haakabve kudare wakabvise mbudzi 5 akatengese ng'ombe 160 kuramba kuti mukadzi handimudi mukamukohomezera mukati ngaabvise ng'ombe 9 kuti mukadzi wawana kuzosimuke pamuzi andizvope namwari kumabhaziwa dare rakabve redera andi wakabvise mbudzi 5 ng'ombe mbudzi kuti sandisina mbudzi mudanga inini kwavakabva wakabvise mbudzi 5 mudanga ini ndikasara ndisina mbudzi mudanga akatengese ng'ombe yotototi mukadzi handimudi anditi akatoti mukadzini handimudi anditi mukati ngaende koshande ng'ombe 9 mwazvona ngaende koshande ng'ombe 9 mukadzi wawana kusimuka wandikaibvake nyamushi unoti ini ndine mabvuri ini asi vanozoti wakaapo pamuzi apo nhumbu yane 8 months nhumbu yanga yane 8 months vechirambana kwamutare nyamushi unoti ini ndine mabvuri ini danga rangu rakapera kubvisira ukutera kubvisira kuripa mai akabvisa kuti danga rangu rikapera inini ng'ombe ikatengeswa kuti mukadzi handimudi nyamushi uno nditi kwai hayo nini uyu ndiye unosemwa munhu ava murume uri kutiza kuti ini mukadzi ndakati handimudi ngasimuke ndakabvisa ng'ombe ndakatengesa ng'ombe yangu vakarya ng'ombe asi mangu avo mbudzi zvinezvi dziri kubara mudanga mwavo mbudzi dziri kubara 5 dzakabvisa mudanga mwangu mbudzi dzandaikusha ini nyamushi uno nditi ndinomusitira murume kusitira murume chiri murume uri kuti mukadzi handimudi wakasvika 8 months mimba yade kubarwa echitaura kuti mukadzi handimudi handisi atete asi mombe dzakabuda nembudzi dzikaripa basi mango vakatora nezvibudzi dziri kubara basi mango iyi dzakabve mudanga mwangu ini nyamushi motakati ini ndiri muro ini mbudzi 5 nemwombe yakatengesa kuti ini ndiri muroi ini moti nyamushi muroi babango bvisa mari 700 asi kuti hachiperi 700 mari yakabvisa mudari muno ndinogwadziwa inini ndinogwadziwa mari yakabvisa babangu 700 ndozoripa yangozi madhodha ndozoripa mai avafa yangozi ndozoripa yangozi ndozoripa yangozi mukati mumbudzi babangu 700 yavakabvisa mukati mwedari neri murume wangu akatengesa mbudzi 5 akatati mukadzi wandimudui mwazwa mukamuripisa kugomo iri zvino ndiri kutize nyaya yekuti handiuyi muno mukati mwedari ngoti makandiripisa vakabvisa mbudzi 5 mudanga mwangu bvudzi ndinouchaidii akatengese ng'ombe zvino zvimuri kutiza kutize nyaya ndoyo ndiri kutaura kuti nyaya mwakuti tine muroi pari ngoti murume nemukadzi vanoziyana ava zvavakatambirana vega kana kuvhara kufarei mbudzi dziri kubara dera zvandaikusha inini dzekuripire mai ava kuti wakati mukadzi handibuda mukada kumisa mapurisa akadaurwa mapurisa akati hatimiri zvevere ngauyawo nini mukadzi ude mukadzi vakadanane vega zvavaita ndivaiona kumakwenzi verye mari muloji handiyo nyaya yakauya mwamutema musataurange zviro zvamakaita asi kuemwa mutema hazvina kuemwa mutema asi mbudzi 5 dzakabuda kuripira murume wangu inini harisi vakaenda komutora vana baba uri wozoendeikumbirawo vakaenda komutora nababa kuti uyayo uyu tigarire mukadzi uyu murume wangu akati ini mukadzi ini handimudi ngoti aipinde muloji baba vakati bvise mbudzi 5 ngoti warambe mukadzi handiti ochobvisa mbudzi 5 ochoachokumbira kuti aiwa aisinotora kwayakatangira nyaya ochoachoti baba mwaye mwana ndinokumbirawo mombe ochoacho ndinokumbira chini mombe nditengese 5 ochobvisa 160 ochoti mukadzi handibudi vakati ng'ombe 9 asitaiva asungi papa amoni tazviitere mambo chief mtema mambo chief tinokumbira amanjinga behavior yaite mwana wenyu mukoti ramambo mtema tinode mbudzi mbiri mwana wanyu haanyarari tinode mbudzi mbiri kunobve kwemuri
ende mbudzi dzacho dzoe musina mbudzi $40 $80 musina mbudzi mbiri munoti $80 mwana wenyu haariremeredzi dare ramambo ndiyo tori mambo yenawo tatopedza tatopedza mwana wenyu akondrole mbudzi mbiri musina mbudzi mbiri $80 Norai pashi. Uri kutaura maminutes edare raakaenda. Pamusoro imambo ndinondipedze. Uri kuthreata nemambo uri kungati mambo waari kunyepera unogara kuretu ari papo. Zvapanda kuda ndaona ikwidza kuti vaatera ari pona dzotobara dziriyo dzobara. Zvoti nesadza ndikuti ari kamatamba mutapa aripo mutaponi ndaona ikwidza. Akwidza mwatabva apa zvino mutapa kwidza. Emuri kutaura kuti akatore mbudzi nechinchi. Aiwa mbudzi yakabvisirwe kudari. Mwazwa here akati kuti baba ndo vakatiripa ngoti waita mama kulochi. Chekuita nokuti endai morapise mwana waManjinga. Kai ibvuri orekete zvakawanda. Kai uyu waione mufananidzo mabazo uyu kai waione mufananidzo waimurumbirira munozizwa kuone mufananidzo waimurumbirira wanga usikazi kupfeka ndio zvaari kureketa zvinoitika here izvo nanga ndio zvaikatura ichitaura veshe vapengo aiwa uyu amupengo asi uyu mupengo ngoti wakarumbirire munhu akadini anditi saka vanoda kutorapiswa asi vanoda kurapiswa ngo uyu kuti uyu zvikorera ndiyo unozoyanapo pamusoro asima amanjinga pamwe uye nemari mwendifonera kubanze makadini kuti daidza asimangu abhadhare mari kana daidza amasi ato abhadhare mari pamwe ndifonera ndiyo mweti yatisangane panapa mweibhadhare mari dzenyu yaimbenge mari yaimbenge kuti mari dzamweyo nadzo mwaimboti mari dzedze kuti mwana wenyu wakarumbire munhu masikati machena asikazi kupfeka akupenga unodzidzise mwana wako zvakashata unodzidzise mwana wako zvakashata ende zvese zviri kuita zviri kubve kwauri taona kuti emwimwi awo mwana wawo une dambudziko amanjinga mwana wawo waiya nedambudziko asi nyamashi vamuunza asi avo baba avo ari pasiyatsva asati akwanisa kuunze mwana wawo azviiteri kumusamona mwana wamasiyatsva tizomutorera matanho insubordination ekuti akuda kuuye kudare because ndiye watosunga tomboti uwo waenda kwababa ake konasirwa vatora wogumeyo vachazwa kuti dzimwe mhepo wakatodzipuirwawo kwamasiyatsva zvinokwanisa kuitika muupenyu dzoshanja ndidzo unodzipuwawo kwaakarotisareketa techisaidhire zvisikaiti tisareketa teisaidhire zvisikaiti pakamurukwe pakauzwe n'anga panapa handiti n'anga ingareketa ngenyaya yemwana uyu haisi kureketa ngenyaya yekwamasiyatsva saka muri kuda kumboti ingade amanjinga akati dare ndibatsireiwo mwana wangu washaiswa kumhatso kwani kwamasiyatwa oimari yebhazi yokuotere murume wako ari pamutare inokuti asikadi kubudisa mari yebhazi yekuti kuteerwe mwana wako pamutare hapana kahara ngachikunu aiwa mashoko unoreketa wandamapa asi panapa ndakati hai isi tazvizwa tadini kuti timbonasa kumbohamba kuti tinase kozvizwisisa ngokuti nyaya iyi yabatwa yechizwi kwai ndima yangu akadi vakadira ava ana mutape ana mambo vakati hai hazvo hatichina ndaa nazvo ngokuti mwana wako ndiye wakati oneka eirumba mupato tipe ng'ombe
kanga naye iwo shimango ndeiti ngati hambe iwo weiramba hambe tozwe chini woto ngavaumborane zvapa handiti vakawana satanga mwavhura isajestini atapa kuti onai mwana wamanjinga haanyaradzwi unobati deko anyari baba zvanana mukabvunza mubvunzo anomubvunza mubvunzo haapinguri zvamunenge mabvunza kusisa peyana apo bongoya pamberi pedare kusisa ukoko saka tati isusu petinouya mapo ngepekuti mwana wavo haanyaradziki munopeziya mukoti mwemeni munhu akadari kuti iwe chimonyara unomotora kwambovharirwa peya pakoti paya kune keji pamuya mwana womunin'ina wangu katozishepati kakavharirwa echitaura kuti iwe nyarara kuti pakavharirwa nemabhanditi hati mazoni saka tati tinokumbira mambo nedare timbopanicha ava mwana wavo echitoreketa unobata nesoroyo ngatezi chini baba vacho ndizvo mukavabvunza mubvunzo havapinguri mubvunzo vanotomupingura vanotomupawo mubvunzo imini saka toti ngavambopanichwa mbudzi mbiri atozwe ndimi isajese nemadhodha tine maasesa vazoziva kuti padare ndozve panoitwa panofanira kuremeredzwa pane odha padare ingeiya tataura pakutanga nyaya yacho taida kuti ngonyamo vatendere ione kunyorwa maminutes atingambo kuti vanhu hongu maombera nditi but hazvikwanisi kupinda maminutes zvisina kutenderwa uyezve ngonyamo asina kutenda handiti saka taakukumbire judgment kunani kuna ngonyamo kana vatenda tonyora maminutes kuti vakachadzwa mbudzi mbiri izwai pano ndoda kumupe example yomubhaibheri mambo Solomon wakashandisa uchenjeri hwake wakati ana mai vairi vabereka umweni wakaatsikire mwana wakwe umweni uchosara naye mai weya uchobatwa ngehope uyu kwakutore mwana uyu kuite wake andinombazo mai pavakazoti pepe ona mwana apachina kuda kuti kumu kuna uyu kuti aiwa mwana ngewangu mambo Solomon uchoende kuna mambo Solomon wakati hazvinesi mabazwa ngati rodzerai nini machinda rodzerai mapanga apa badzoreka mwana nge pakati kudai uyu half munondizwisisa uyana wakanga atori kumwana uyo wakaona aiwa chimupai henyu mwana uyu kwakutore mwana wayo kutoti ndapuwa mambo Solomon angati aiwa nyaya yapera iwewe mwana handisi wako ipa mai yako mwana asaurawa munazobazwa saka ndipo pandati inini aiwa nyaya iri apa hainesi iwewe simangu mwana uyu ngaende kwamanjinga nera kuti hamunasi yoni philosophy dzacho wisdom dzacho dzatongateide kushandisa apa hamudziswi munenge tei mwaurayirwe mwana zvichamuremera manjinga wangaendeyo uchari ekita muromo uchapera chendaida kutaura hangu inini ngechekuti wasikana vari apa mune rombo rakanaka mweshe nababa vari kutaundi ngekuti mweshe apa hapana kumbotsumba kuti baba angu dai anga aripo waizoona dambudziko iro ndiri kuona rinei hino asi ngekuti Mwari waita kuti nyaya yenyu ibude ana baba yenyu eshe aripo atatu avo ndiri kuona zvadini kuti hai imwe ana baba imwe mwese muri atatu ngomwamuna ngombondo ngotsano mwombaita ungatezi hai mwaita ungatei hamubvi zviro zvinase kuoneka kuti tashinga mwobva mwatorana mwega mwakadaroko mwobva mwati ngatiende muri atatu mwobva mwasiya madzimaya mwobva mwaenda mwega ngatimbonase kuenda kotarisisa kuti mbonase kuona kuti chimboitika pamhuri yedu apa chimbori chini mukamwaenda nguva dzimwe muchaenda kozwa chinoponesa pamhuri dzenyidzi ngekuti vamweni havana vana baba
Wazoita kuchaka. Baba mnini kama baba mkuru aita handihambiri zvakadai asi muripo ananya kutumbura. Dai maisunga dzibate kuti ngatimboenda baba murume baba mbondona baba maiguru momboenda mune rudo rumwe chete makasunga rudo kuti ngatimboenda timboende kozwa dambudziko rakaunganira naye eshe panapa timbozwa kuti zvinoshatira pari mozoya motura kuda mutape motanga zvo pamweni pekuenda ndapedza angu ulipo kupedza nguva uchinge mvura mutani mazwa nyaya yakapera kudhara sematauro yakamboizwa pana kuti tisapedze nguva kutonge nyaya dzakadini dzakapera koshomuye mbudzi yakafa kwauri wabaiwa iyo chabera kaura nyaya yakapera apo akataurirwa zveshe Manjinga tore mwana wako akataurirwa zveshe kuti tore mwana wako modini woone zvokuita ngemwana uyu andiwaziswa kuti mwana uyu wakadini mai yako iwewe ndiwo akashaishe mwana saka tore mwana wasvika uenda naye kwana sekuru mwana uyu akataurirwa zveshe apo mazwa ino nyamashi tikachadzokera zvesure korashe mari yeyi zviro zviri pachina ngaarapise mwana uyu ari kurwara uyu kututsirazve mare iripo yokurasha kuti dai klasi zvechifuka adende nani zvipi makuyano ripo munoona here inini handisi kudifenda uyo baba zvatakazwa apo uyu wakabvunzire kuti hai ndakazwi ndakanokorwe tsoka ukazwi ndizvo handiti ka zvokuti wakanokorwe tsoka nditi vanga varipo asi zvino pano uno manje totozwa panapa uri kurwara zvobva zvoende pamwana tsoka dzinobva apa here dzembeende kune mwana ndozvototi ngatiende kozwisisa zvizike uyu woramba Machinga zvakataure nganga makateedzera here nditorai mwana wenyu muende kwai kwenyu muende kuna na sekuru mwana wenyu uyu makaita here angamukoni mwana wawo anotovharaidwa ndiye mwana wawo mwana wangu uchaurawa manje anovharaidwa ndiye mwana wawo amukoni baa Manjinga arema pamusoro ngonya imimi Manjinga ndiri kuda kukukumbirai munoona zvamakuita kuri kubva mhepo iri kuti yakaenda koiswe pane mwana wenyu handiti ichibva iri kuna madzisekuru handizve panogona kuzoite dambudziko kwamuri richawedzera rokuzoti ichazobva ikoko yonouraya kwani kwamasiyatsva muri kubanzisa imwimwe ndiye munenge muri ndanga kuti muri kupinda muno mudare muchiramba kuudzwa ngedare kuti dai mukatore danho iri kei muri kungoramba ime mamapuwe zvichiri panyowa padhuze panapa kuti chitorai wenyu mwana uyu munoenda naye kwasekuru handiti ndo kwazviri kubva kuna kunzi ndimwe madaro handiti moenda nazvo mogadzirisa kwasekuru odzoka mumhatso yekwamasiyatsva inogarika aisi kuda kwouyo wamuri mwana wenyu zviri kuna kwazviri kubva asi zvikagadzirwa zvodini zvopera kosaka tinomuita kuti mumire chinya papo zviri pana Manjinga muchaita semuzvipi kuti mukwambo azozive kuti hai pamba yayapa unofana kunga aripo kuende kwasekuru yenyu munongoenda ivo mwezeri kwamba ungatambisane tozwa ugezesana mwaenda kopedza mwapedza hambaenda pedza ngatichimbohamba ndaichikumbira kuti kuna baba ava vari apa kuti zvirege kunetsa nekuti
kune kumwe kuti vanogona kuenda kuna ana sekuru pavanotya kuendeyo. Ana sekuru vaya havasaigona here kuti vabatwe voya mudare zvochishandwa vanhu varipo veshe vochisamunwa ana sekuru veitouya kutizwe mudare ngozi makavapa mukana kuti vaendeyo hazvishandwa hazvibude apa ngazvichitoitwa pajekerere ngoti zvatobuda pachena. Ava ana sekuru ngavasamunwa vauye vachiitire mudare ngoti ava vega vazvikorera zviri pachena. Chizwa uno wataure zvakanaka maningi. Makonzo aona kuti apera ndikitsi wazizwa akati toita sei vakaite musangano makonzo zvingazwa zvinesi ngatinasire dare tisungire kitsi pese paanohamba ahambe echirira kuti ngende ana mushonga vende vanga varipo vakazoti tazvizwa shoko rataurwa rakabanaka mambo asi unosungire dare wacho ndiani ndo pakagumira musangano ipapo. Saka iwewe wareketa tazvizwa asi unochizotsvake mare dzemakosi ezvichade kuizwa zvaunoreketa izvozvo voende kosungwa vouya. Ndiani unobvisa makosi? Ndimanjinga here? Ndiani? Vari muridzi wenyaya nokuti vega kuti vaita havaiti ndokuti nyaya ipere. Muridzi wenyaya ngatimbotakura dare racho nairo. Chiini chaangambotya wazwa kuti mhamba iri kwaana sekuru? Chiini chaangatyawo kuende kwaana sekuru? Ana sekuru ngatimbohamba ndimbohamba ndaida kudai vana sekuru vanoende kosungwa vachisungwa ndiani? Amanjinga apa kuti vainga vaine dambudziko ivo rekuaprocha masekuru ndo vaifana kutaura mazona haika kuti vanofana kuti iyo kana vachiona kuti pana sekuru iri kuti ndo vatanga kuti vana sekuru vanombosungwa vachizi vanosungwa ndiani? Ndimambo vanosungwa ndiani? Vanoenda nenhando vaifanira kuenda ivo nenhando kuna ana kutotsvake jira vanotsvake jira. Zvakamboitika kuna atete edu zvinodai vakaite kungwara kwakaite mukwambo vakauya vakasarimana vakauya nejira jena tauya nejira baba vaitore kuti timbodai timbohamba baba vacho kuti handingahambi ngakugadzika mukwambo kwakuende kwachizumbo pamusani yebo kosvika yakozi ona ifume wana inotochemwa endai mobvise fume yakadai kana pasimbini zvakaitika atete angowani ndezvaakaitawo. Saka ivo amanjinga ngavaende kotsvake jira vachitya kuti ndava nejira ramai yangu rode kumbogadzikwa havazohambi ngokurigadzika havazohambi. Anditi mwati uwo mukwambo chimbozwai kuti vanoti ngapingure yapedza mafungiro endinoita zvamwabhuya zvakanaka izvo chondoita zvinezvi ndochienda kuna ana sekuru ndochitoemere uyu kuti auye kuri kumbatso ndoenda naye kuti ana sekuru uye kune dambudziko rakadai wapera saka musati mwati saka anditi mwaona ari pakati amanjinga aende kwaana sekuru vaibhuya amanjinga paya kuti mukwambo ngauye nawo amoro zvakuchayisana kuti mukwambo uyu unofana kuendawo kwamanjinga mukwambo usikaendi President wedu Honorable Emerson Mnangagwa unombazwa vakataura kuti build Zimbabwe step by step, brick by brick, stone by stone. Munopazwa Mavambo tiri kuita is the first brick, do not disturb it. Munopazwa timboone kuti tingatangira apapo zvinozodini mangwani. Banda kuenda kusiriko songoti mwana wacho wareketa apa baba saka ndotenda amanjinga mashoko enyu amwareketwa pakupedzisira nongoti patabva kuretu nenyaya iyoyi asi makunoti at last makunoti tapedzi nguva muchobva machibvuma kuti ndaakire kwana sekuru zvakanaka izvo zvamaita izvo mukwambo momise basa imwenda nemwana wenyu ana sekuru ndauya pane mhamba yadoti igadzikwe chii mwana uyu zvapera aiwa usasimudza yangoti ndo nyaya payaperera apapo
Mwetembera kule tuone zvinotenda. Embera ndataura kuti let us build nyaya yedu step by step. Mukazvisanganisa kudai hazvibati. Vanochana zvemuchira vanogumawo zvakuzoserera musakaimu vachaya mhepo ngaendi tinotoona kuti zvatonaka zvacho anozwana nezviya pachindau ndinokonda kuti iwewe wakazonyanya kunakire mwamuna maningi pane zvawakaita. Saka mwamuna wanga orerekerepo uri wototi ngandeitozvifikisa kwakurumbirira masikati machena. A very awkward occasion isati yamboitika munhoroondo yedu. I'm 75 years old. Asa ndakambozvizwa ini kuti munhu unobati masikati machena tozoti uroyi unoiswa usiku. Toziva zviriyo in Africanism. Asi izvi zvokubati masikati machena kuti takarasima. Ingaramba tichiitokorora tatingavagadzirise kumba kwavo. Avatenda amanjinga embera yavasati vada kubudemo. Amuemberi namadhodha idhodha kusaziya mudzosere ifoni yakwe asazosvura Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora,